Alright, ayan, naimbag oras tayo amin na sa ngapada. Manibod dito yung Nemars Studio. At tuy man na sumangbay di programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa abakay basaan ti surat pakasalitaan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo kaya tuy manen ni kasin nyo ngayong yung Ruiz nga umay manen mang ted biyag ti may sa nga pakasalitaan nga ti udi na ket adda parikot na nga intay to balakadan ti problem of the day ni Badong nga saan nan inlanad ti address na kaya dati surat na pinauluan iti Mekos mo na yan insan. Alright, anya nga tadi parikot ni Badong api nga nga mekos ko na mekos mo na yan insan. Okay mga kasi din nga rin irugi nga ibasa dati problem of the day kating kay mangiganen tiya pakasalitaan nga napadayawan nga may kanbiag ita nga malem. Problem of the day ni Badong nga dinan inlanad ti address na. Sagudahin nga rin ti surat ni Badong. Dear Kasi. Dear Kasinyong. Sakbay man nginak ibinglay ti pakasaritaak, idanon ko man ti nabara akablao ko kada kayo di Nemars Studio. Nang runa ken ka nga timon dayto nga programa nga magustuak launay nga bibuyaen ken dingdinggen tunggal dawayak. Ta adu dagiti mapidot nga adal kadagiti nadumadu mga pakasaritaan nga ikan biag ken pero nga makaikat bannog ken stress tunggal agkat katawa ang nagbibuya iti panangibasbasam kadagiti istorya kasinyo. As tama tayo nakablaawak dagiti padak nga dumdumngeg ng runa dagiti sponsorsyo. Ilinged naklatan itinagan abadong. Ti parikot ko kasinyong ket tinakaikamangak saan kulatan nga ilan lanad ti address kaya nagaramatak ti saan nga susto nga nagnagan. Ngamin aglalaok ti ugali ti nakaikamangak manipod iti katugangak a babae aging ga iti asawa. Karaman dagiti kakabsat na. At daditan ti ugali da nga na pride, na apal, na marites, no chismosa. Aglalaok ko na kasinyong iso nga mekos ko na ti title dati surat ko. Ta mekos ti ugali da, mix. Ket daytoy tinangted ti problema itakasin. No kasano nga napasamak ti amin. Kasti man nga rugyak kasinyong. Nadamag mo ka din. Mariana. Anya tayo nanang? Sumangpot ka no ditoy. Ni kasinsin mo nga Delilah. Ti amok man no saan nga agawid dito yung probinsyata yon? Ay, kitagawid ka na. Abay mo nga agawid pala dito eh. Kahit tsaka mo Namagim to nagkita kayo. Saan ka di nga? Agap-apa kayo. Kami nga agap-apa nanang. Jak lang korsonada di nga kasinsin ko. Wan mo at adamat kid dilas-lastog na dahil nga kasinsin mo. Kung nakunamon nanang. Ken may sa, ay na, kinasapulan na pailaeng tinagasawa iti foreigner. Indiano mo't nga rod, Bombay. Agpaiso nga isot asawa na.
Katuan nanang. Ti kinaado nga Pilipino ditoy. Ti kinaado nga Pilipino, ije Manila, nga napananagubraan, Indiano pa ilaeng mat, tinaasawa na. Hindi kiti Indiano nga amo mo tinanang, nabangsit da. Oh, bakit? Ano dahil bagbagam? Katagpay sumati bagbagak, si Gabadong. We, nangim saan nga amin nga Indiano kit napangsit. Adamod di kiti amok ka saan nga nabangsit. Nabangsit da amin, lang ha, dapay laang nabangsitin, badong. Ay, nanang mo't, saan mo't ka nabangsit di kiti amok nga Indiano, nanang? Uri man nga di sa nga nabangsit. Nabangsit lata tilangada. Kun may isa. Di pala kudil da, kulay da. Kasla saan doon nga digdigos. Ay, gusto tako naman ako. Di kita, amo yun, da kita Indiano, isuda ti mang dadadaal ti biyag ti Pilipino. Anya. Abi na ibagayo dito nanang. Kagpay sumait. Dito pala pa nagpapautang na iti 5-6 kit na halos isudan ti agtubtubo, wala kumit kita. Aya po aya. Mayat mat, di kiti Pilipino, ngamut utang iti 5-6. Saan mat nga kaputa, Indiano nanang kat 5-6 ti negosyo na, kuno ubra na. Ay, isuda amin, kasyay. Agpaiso ti ko na ni nanang. Kuture di kiti Indiano ditoy. Kasta ti negosyo na. Agpapautang da iti 5-6. Nagdakkel ti tubo na, nagdakkel interest na. Saan ka di nga pananggundaway ti tattao da di araramiden da? Unang madamat lata di kiti matulungan da. Nangrunan no ti naganar ti negosyo. Yun may isa, alis to lang nga pagdiskitaran no kasapulan dagiti tattao. Kitimbag da pa ata alis to da lang nga maasid kan no umutang ti tao. Basta katawaak di kasinsin ko nga ni Delilah idi maamuat nga nakaasawa iti Indiano. Sakit ita agawid dito apay. Anya ko mati anyan iparamag na dito lugar tayo nga nakaasawa at Indiano. Katawaan min to laeng agawid dito. Kaano ka di agawid nanang? Jak mo inton lawas nansa. Maamuam tulatan makitam tulatan. Tamay may samulaang ti lugar tayo. Malagip ko manggayang bakit? Anya? Jay, pagsasaritaan nyo nanang itay. Mabaling ka din nga maamuan no. Api ay kasladaguram iti kasinsin mo nga Delilah nga kunam. Ay na, di mo amot istorya na dayta. Isungard nga damagiking ka. Tapno amo ka. Nabita mo't pengamin nga nagamam mo. Kad nagasawatan. Kad kung nga maamuan ko tinapalabas mo. Ay na, saan mo ang amuenin? Saan nga nasken nga maamuam? No, anya ti history mi kadi siya nga kasinsin ko. Damagik lang, makuryosak lang. Tabasariti nangiga kapag nagsarsarita yung ginanang ito. Kaslada na nagsin nga di yun nagkinawatan, wano adan aramid ng madiking ka, wano kada kayong kininanang. Uray no, saan nga direkta nga dahil naramid na kada kami, talaga nga masikuranak laking kwa na. Anya? Nakapangpangas tupay. Aglaloy di na pan Manilan Pimu daw lang, gapo iti papan na Manila, pa nagtrabaho na jay, kasla sinon nga kasla napintas nga. Ay na, bakit? Saan nga nasayati kasla nga raramidem? Aw mo gayam di madingay na ramid na nga direkta king ka. Apinas kin nga kasi nga perperjen nyo, weno yuyawen nyo, kitagpay sumat. Kauyaw mat ka talaga. Ay na, Diyos ko, no amula ko maday ti Indiano, nga dahil nga kasinsin ko, nangisit, idi ada dito probinsya. Apo aya. Saan ko mga kastat pa nagsasaong bakit? Dagas dahil nga aguy-uyaw. Anya ko matidakas na agpay sumat ti bagbagak, badong. Api asino ka diti asawam? Taapi nga kasla sa balit kan kanunungam. Api nga dahil nga kasinsin ko, tikan kanunungam. Saan ko nga kanunungan, bakit? Tila bagbagak, kat saan nga nasayad dahil ang ibagbagam. Ay na, badong, kastuyak idin. Ken may isa, deserve na laday jay. Ay na, amom di nga kasinsin ko. Ibagam to. Aya, deserve na gayam, usto gayam, amin ng bagbagak. Maturugak malayan. Jak balamo nga kasi gayam, tinasasawa. Anya, awan.
Ito na nga tatsangpad na dahil nga babae. Inakto man sirpatin Anya nga tatla nga di asawa na. Sigurado nga nangisit, nalukmeg, balbunan. Ay, nagbuteng. Diyos ko, Nga tilangan nga sangag digdigos. Nabangsit siguro dahil dyan. Amin met nga Indianong, mahilig ka digiti, mahilig da mga ti sibuyas, digiti na adat. Iso nga, nagangdod ti lang ada. Maturog kan. Ay na, biyangot ka unay badong. Bayaw. Oh, si kaya magayang bayaw. Dala ko masalud-sudik bayaw. Anya dahil bayaw. Nagsarita kami na Mariana kay ni Nanang, hindi rabi hindi kalman, ti malam. Napagsaritaan da, dati kasinsin yung ni Delilah, ano? Ni kasinsin Delilah. Apay ni kasinsin Delilah? Agawid ko nung amin bayaw. Nagawid. Kadwa na kanti asawa na nga Indiano. Anya ka diti damagang bayaw. Salud-sudik ko man, adam mong bayaw nga nagapapaan da kay ni Mariana nga asawa. Ni kasinsin Delilah, kay ni kasinsin ni kasinsin Delilah kay ni Manang. Uwin ko mabayaw. Ay, awan mo ti amok nga nagapaan da bayaw. Ngem ti amok agad. Kagurgura ni Manang dahil nga kasinsin may. Taapay mo't bayaw. Diyan mo. Ugali nga talaga ni Manang neta. May isa, kas lalastog namin, ti pa langlanga na dahil nga kasinsin may. Sibo di na pa Manila, kas la di na kamamam mon. Sa pelapin mo daw. Kasla ibain na kami sa amutan, nga kasinsin na, wano kabagyan na. Apay mit nga nakunam dahil ta. Kito sumangpod dito, di pa agpaala. Agpainom ka ba, ang kasinsin ko namin, magbakasyon, di na kami ilibre. Ang mga naaringan ti ugali di Indiano nga asawa nan, naimot. Tamok no dati natagsin nga nagapaan daw, nagsinong batda, nagdinang randa, sa amot kid di bayaw. Ayun kas talaga ni Manang, no di na kursonada, oray kabagyam me, ay kakagurgura na. Wala sige nga bayaw. Agyaman nak. Papananta ko nam. Darsem ti manganta inta makimisa. Domingo ita. Kaano nga makimismisa ka? Ay na, saan kang agdamag pa ay? Basta inta makimisa ita nga bigat. Salud-sudik lang atay na kumadji talon. Ada ko maubrak. Nasaan? Umay ka dyan. Inta jay Inta jay simbaan. Inta makimisa. Uray to no aldaw mo lang nga ubrain datan. Hapi nga min ayang nga bigla-bigla nga. Kahit mo nga mapantag simba. Kahit sigud ba't nga dita ka simsimba? Bakit? Ay na, nakatupi lang sa salud mo. Mapan nga min ijay ni Delilah. Sang-sangpot na idirabi Kadamag ko, mapan kan makimisa. Anya? Gaputa mapan makimisa, ti kasinsin mo, intamot makimisa. Ti amok man no kagurguram ti kasinsin mo. Api kasla, kahit mo bata kadwain nga mapan makimisa, ay saan ko nga kadwain? Anya nga rod? Kahit ko lang nga makita. Tapno no, awan ti makon kunana. Ang mga no lumabasak di balay ta. Panunutan na, nga isotrantak nga talaga nga kitaan. Iso napimpintas no, inagyasimbaan tapno makita na nga makimismisaak. Kaya tapno no, saan na nga panunutin nga panggap ko nga kitain suna. Anya? Gabula ka dayta. Awisan nakpeng agsimba, kit inkalata na bakit? Ano ang may kan atap na takaduwag? Tapno ibaga, tapno may pakita ta nga, datang agasawa, makimismisa ta. Ay, saan ka di nga Indiano tinaasawa na? Kasano nga mapan makimisa ka? Saan ba't nga Katoliko dagiti Indiano? Diyan ka mo isungar mo kahit kung kitaan. Baka mat no mapan makimisa,
Tapno agkumpisar ka digiti basbasol na. Ado siguro basol na di Manila. Ado siguro tinakap-apa na. Iso nga mapan makimismisa. Kuno saan, ipakita na kadigiti tattao dito yung lugar tayo nga nasingpet isuna. Nga maka Diyos isuna. Ay na, kulak tupay. Kasta nga talaga galat na dayta. Managpamarang. Managpamarang nga nasayat nga tao. Ngimti agpaypayso, dakis ti ugali na. Ay na, lastog day nga kasinsin ko. Dayta ka man yung bakit. Ingka magimisang agbasbasol ka ba? Ay, agpaypayso ti bagbagak. Saan nga basol no usto di ka ti bagbagak? Unay matan. Oh, nakita mo? Dayjay ti kasinsin ko nga ti Layla. Oh, kasla lang nga na mo tinasingpet. Ayan, ay na, Diyos ko, ay agin si singpet la dayta. Pag kunaam, kasla na singpet mo, naisim pa, kada. Oh, mapanaisisman, di kiti tattao nga masabat na. Kasti ko managpamarang dayta. Oh, kitaem, awan ti asawa na. Saan nga nakimisa? Saan na kinadwa? Kahit nasawin, agmay-may sa nga mapan agsimbatap na mapan nagkumpisar siguro tama nagbasol siguro. Ay na, managipapan kamot bakit. Unay mo dayta madidayta nga ugali. Ay na, anya ko matmadina. Talaga nga negative ka nga talaga. Kontrabida ka nga talaga badong. Saan nagka-kontrabida bakit? Ibibagbagak lagi ka nga madidayta nga aramidem. Tapno na yun, tapno ikatim dayta nga galad mo. Happy ko mga ikatim. Gusto mo't aming nga aramidem. Ni. Apay, nakita na. Sino? Di kasinsin di Layla. Umasidig dito eh. Huwag nagpaiso. Ang isman na kamot. Oh, kimaway ba eh. Saan kang apig kaway ka? Nagkaway nga ron. Oh, kasinsin. Oh, pinagunya na ka. Kasinsin, di Layla. Si kamot gayam. Aywan kasinsin. Ay na. Adayo pelahain kasinsin Mariana, malasin kan. Kwa. Sikat ti jak malasin ta nakapudpudaw kamot ten kasinsin na Delilah. Asino ti kaduang kasinsin? Ay siya gayam ni Badong. Badong? Asawak kasinsin Delilah ni Badong. Ay, Bayaw. Nice to meet you, Bayaw. Nice to meet you too, Ipag. Itay pala nga pagsarsaritaan da ka. Anya? Dili pagpagam. Ay, kwa, pagsarsaritaan da ka, nakita da kamot itay. Ang mabainak lang agpagunikin ka, kasinsin Delilah. Ay, api ko mamabain ka kasinsin. Ay na, agkasinsin ta. Aw mo ti sa bali. Kin may sa, panggap ko talaga ti pumasyar mo ti lugar yo, di balayo. Ta umayak tumad mangtad adatay insangpet ko nga sarabo. Ada ka no sarabo? Saanin kasinsin, okay lang. Anya? Saan latan? Itad mo latat sa bali nga taon, ta saan may bata kasapulan? At ado dita di kita kasapulan kasinsin. Ay, sigurado ka kasinsin Mariana? Ado day jay, itad ko king ka. Nang runa kini auntie, ada itad ko king kwa na. Saan latan? Ibagat tulat kini nanangin. Sigurado ka? Ay, sige, nusuti ko lang. Papalan nyo nga Ruden. Agawid kami kasinsin. Makisabay kayo kada kami. Agawid kami matan. Ay, sige, agsasabay tayo. Tapos makapag-istorya tayo. Ano pagpag... hindi nga Ruden. Ay, saanin kasinsin. Kin may isa, hantay mo lang nga umanay di tricycle, baka nailitlaan. Ay, saan kasinsin? Adalugan mi dita. Ha? Lugan? Uwan. Dati asawag dita, agururay. Saan nga may nakimisa, ta sa balit relihiyon na. Kat, palubusan naklata mo ti asawag nga, umay makisimba dito simbahan katoliko. Isa't pagsayaatan naman ti asawag. Ta, hanak apilitin nga ag-convert. Kada ti relihiyon na. Mekin urita nalawang mo day jay, SUV matilugan mi, dudua kami matlaang. Intang karo din bagat. Tapos nung Santa Marigatan nga aglugan. Narigat ti aglugan tata. Tado ti pasahero. Ay na. Saanin kasinsin? Dapat namin papanami. Anya? Ti amok man o gawitan. Tala ka dito. Sigurado kayo kasinsin? Bayaw?
Wen kasinsin. Muna kailatan. Dapat kami papanan mi. Oh, sige. Nice to see you again, kasinsin. Ala kita, maik to pumasyar la tadjay nga rutan, maik to makinistorya. Kwa, ay, siyak to latat pumasyar dya pala yung kasinsin. Ay, naimot yung bakit? Apay, anya tigi ka. Abi, masikurang ka ayang agsatsadat lugan? Kaya dito pa lang agluglo agsatsadat lugan, awan mo lang masadatan. Talakad adumit agsatsadat lugan. Kaya aganos ka. No kung mga minakilugan ta itayin, kanedi kasinsin mo, baka nakaawit ako maitan. Ay na, Jack Pulos kahit ti makilugan ijay. Baka kit ibaganan to nga kakaasit ta. Nga makiluglugan talaen. Iya po, ay api nga kakasat panunutin bakit. Ti panunutin bakit makaawit ako man, maubrak ko mama dati naskin nga ubrak iti talunan. Agtalaka ko na. Diyak kaya ti aglugan, itilugan dahil nga kasinsin ko. Tama nga, ibagbaganan to, isistorya na tao. Nga, isuna, kat adalugan da, iti asawa na, idinto nga dataawan. Oh, ibaganan to nga pimpiman ta. Ay na, si Kamol lagpang panunuti kasta bagat. Ano sigurado kastat pan panunutin dahil nga kasinsin ko. Pangas tadalugan nan. Kasano, nakaasawat Indiano. Kasapulan pa lang agasawat Indiano, tapnulaing maadaan tilugan na. Ay na. Unay ka. Ay nahapod mo ti bagbagak nanang. Kasla sino nga nakabutpudawin ka, takapangpangasan. Kaya imbag mo't saan kay nga nakilugan anak ko. Talaga nanang. Bakakat no ibagbaganan taon nga agbibisin kayo nga makalugan itikutse. Ay naunid di tinaginan. Naku namon nanang. Apay, tiya mo na, gaputa nakakutsen, agbibisin kami nga agluganen. Ay na, kaya mo miti makaawid ka. Hindi di tinaginan nga talaga. Ala, gusto dyan naramid mo anak ko. Bakakit no tagibasitin datayaw no kasta nga bebean tayo lata nga ay na agparamagladay dyan nga babae kasi kat ginanang na gusto ta ko namnanang ay na imala ka day di antin ay nanang na ni Auntie Belen nga kaslala sino no agi si bro iti arwaten na kadagumatang kadagiti alikamen na nga ipangpangas na gawin At siyempre, adat abroad ti asawa na iday, di kasinsin ko, nga kinarkwartaan na laang. Tapos naglalaki gaya, tinubra na. Ay na, nuwan niya't ugali, dagi tinaganakin ko nanang, ugali mo ti anak. Iso nga saan nga adayo, nga kasyay tumit ti aramiden, day nga Delilah. Ang mga lipliputan nanto di Indiano nga asawa na. At siyempre, agsapul to ati na magbanglo. Ay na, mabaling ka din nga mangantay pelaan ta madamdama kay istorya nga ginan. Ay, kontrabida ka manen, siga ba dong? Ay na, nakmalamangan jarwarin. Bagmata si Mang Betkan, pinagapuam, napanak lang dita karuba. Napanak na kinistorya ka dagita kakasinsing ko. Ay amo, ada na damag ko. Anya, amo ipangpangas ka no day tanga Delilah? Nga, hang ka no nga agbabawi nga Indiano tinasawa na? Anya, kaya api nga naskin nga pagsasalitaan nyo nga agkakasinsin day ta. Kahit mapanay pangpangas At adamagin da kano no api nga saan nga Pilipino't inasawa na. Ay na proud ka no pay nga Bombay when Indiano tinaasawa na. Eh dinto nga ay na Diyos ko anya mo ti maalam ka no saan lang nga dakwarta na akit no saan lang nga baknang dayjang Indiano akit pagan ano naman. Talaga rupat kwarta dayjang nga kasinsin ko. Ay na Diyos ko aya. May metbatlait Pilipino May metbatlaeng ti Pilipino tanadaldalos. Kaya dayjang marigatan pa nga makisarita. Baluktot mo't deta pa nagtagalog na,
Di na pa madiretso di pa nag-English na. Ay na, kakaasin na laki din ang sarsarita. Kat pa nakidibig baga isistoryahan nga. Kesyo, nalalaing ka nung yung Pilipino, nalalaing nga tangag negosyo di kahit nasawain. Saan? Anya, kanapin nga manaskin pagsasaritaan nyo data. Kitagpaiso man. Ay bagana ka nun nga nalalaing ka nung pa itikama, digiti Indiano. Anya, kapermit katawag itinangig ko data ang istoryada. Indiano, nalalaing yung Pilipino. Ay, kasano ko ma? Ay, na Diyos ko anusan na siguro ati angot, day asawa na. Bayat nga kakanaigda. Diyos ko, siguro anusan na laeng. Ay na, siguro agad saan nga ganas at mabangsitan. Dita ka manen. Uyaw ko nga talaga. Kitagpaiso, man. Ay na, Jack la mamati. Aboy bagbaga na ka no. Nalalaing ka no nga agmekos-mekos ti Indiano ng Pilipino. Oh, amangan mo't manalaing nga talaga ti asawa na. Ay, no way. Apay paadi ko mat Pilipino? Ay na, saan nga agpapadat Pilipino? At dadigiti nalaing nga damot saan? Okay, mayat ka? Ke Pilipino ka? Mayat ka nga ibagbaga na ti kasinsin ko nga nalalaing ti Indiano nga kaslaking ka nga Pilipino? Depende Anya depende? Hanta ka pagsaritaan detan. Ay, maturo takid din. Diyos ko, di ka inuring nga nangan tatayin. Mabisbisi na kon. Saan na bale? Nangana ko ni Jiggy balay ti kasinsin ko. Wala, maturo-taro din. Saan na? Anya? Abay. Kais istoryak laking ka. Nga ipangpangas ti kasinsin ko nga nalalaing agmekos-mekos di ti Indiano nga kasking ka nga Pilipino. Mayat ka? Mayat kat kas nang ibagbagana? Ang bibiyang ko ano ka sa di bagana? Apay problema ko ano ibagana dayta. Pues siyak saan nga mabalin? Anya? Anya tigayt mo sa akin? Kaya't kung ipaniknik ka dayjay nga kasinsin ko nga pangas nga nalalaing matlat Pilipino na daldalos na bangbanglo ti Pilipino ng ta Indiano. Ngayon, ngalawanan, ano nga menan? Abay, maturog akon. Ipaniknik mo, ipaniknik ta nga nalalaing ka ng dayjay. Ala, may ka, anya, may ka ditoy. Abay, kit agmekos-mekos tamot anya. Kit ipangpangas na nga rinabi idang agmekos-mekos dayjay nga Indiano. Gapo kanot kinalaing na nga mga antisibuyas, kanayon kanulat nga nakatakder. Kanayon na kanulat tamot nga tugawan. Kanayon na kanunga. Ay na, kanayon na kanunga. Kanayon kanunga sumagpat, dayjay nga Delilah. Kit apuunig na, apalam pa dayta nga banag. Kit pagpagustuhan ta tirik nata no mga kalagipta. Iso nga rod. Pagustuhan ta tirik nata ita. Ipaniknek ko kaday jay nga Delilah nga pangas. Nga saan mo sus ti bagbagana. Nalalaing madla Pilipino Ay, unay ka mo tin bagat. Kahit mo sawan. Ipaniknek ta apay pabuya taking kuana. Saan na? Aramidin tamot dito inaramid na. Angem at least siya, amok iti bagik nga agpaypayso ti bagbagak. Agpaypayso nga aramidin ta. Ay amok pay no saan agpaypayso ti bagbagana. Ipangpangas na lang nga kanayon da kanu nga agmekos-mekos iti asawa na. Ngem ti pudno ket saan mat. Anya. Kahit masawin aramidin ta tapno lang mapaneknekam iti bagim nga nalaalaing nga asawa ngem ti asawa ti kasinsin mo. Tumpak na alam lakay. Yunay ka mo tin bagat kasano nga rodan no diyak kayat. Ay saan na mabali na? Kontrabida ka nga talaga. Ala, matay. Ini. Siya akong timang labos king ka. Agmekos-mekos tamat. Apay. Ti amo di diya kasinsin ko. Ti amo na siguro mamati aking kwa na. Ati mekos-mekos ti Pilipino. If I know, dahil diya nga Indiano, di na amo ti agmekos-mekos nga agpaiso. Baka ti amo na la dahil diya, hikat patalikod, weno pasango. Baka di na ako di kiter aramidin, tanga mekos-mekos lakay. Ay, unay mo tin bagat. Saan mo't ganaskan nga ipangpangas, di kita nga banag. Ala, basta. Aramidin ta, di kita pa nagmekos-mekos ta. Ay na. Oh. Anya pelat sa pulik. Anya pelat sa pulik, ti kinatakder na dayto Siguro day nga Indiano nga asawa day kasinsin ko.
Uri no atid dog, no nalukneng met, nalupoy met, ay, awat serbina. Imagine ka. May imagine ko. Sa alakid di nga naragsak na di nga Delilah tunggal ag kanaig na ti Indianong asawa na. Katsyak. Na. Nagadupel lang nga sa rumabaw ka kadlatan. Kontrabita ka man. Kastoy ati mekos-mekos. Kastoy ti pudno nga mekos-mekos. Diyak amuno anya ti maganab mo ka dito aramidem bakit? Diyak amuno kasanom nga mapaneknekan ka dahil nga kasinsin mo nga nalalaing ka nga mekos-mekos nga imisuna. Idinto nga dinamot makita, dinamot mabuya ter aramidin ta. Uray pa at least mapaneknek ka kiti bagik nga nalalaing nga mekos-mekos nga imisuna. Data. Unahin. Dito ti uyawin na nga Pilipino nga saan ka nga nalaing? Nga nalalaing ka no ti Indiano. Diyos ko. Nay. Lakay. Pinga nagtangkin lakay. Kasano nga dito mangkin? Napamumit subo. Ewen tanalalaing nga. Nalalaing nga kenday nga Delilah. Ay, naya. Gawam gindi, tam numalpasin. Maturog tantaon. Nagkaduman nga nasa umon. Ay, dahi ti ati mekos-mekos. Dahi ti susto nga mekos-mekos, insan. Ay, hindi ti bagbagamon. Bakit? Mariana? Ay, mekos-mekos. Ay, mekos-mekos ko na to. Ay, mekos-mekos. Anyati ko nang bayaw. Di kasinsin mi nga ni Delilah. Kagisis nagpainom mo di rabi eh. Tiamok no hangag painom. Ta sigod nga saan ngagpapainom. Yung baga na istorya naman lang kada kami. Nga pasinsya kang kasinsin. No jak agpapainom di ta. Agur-urno nga ti pagnegosyo kung kuna na. Ang imita ko napintas gayam ti negosyo da dyan Manila. Ngayon madagayam katiwala dan katag patakder da kano ti branch da dito yung lugar tayo. Nasaya at pa'y gayam da dyan Indiano nga naasawa na. Kud no, nakiinom ka da kami, nakisangsango ka da kami. May mayat nga katungtong. No kasta, sangag pa'y peso da gidi bagbagam nga na. Aywan, kasinsin, ay bayaw. Nasaya at gayam, tinasawa ni kasinsin Delilah. Kinuray ni kasinsin Delilah. Ti pagharup mi ide ket pangas ken dinakamam mo nga kabagyan na. Ang imlawlawag naman lati amin kada kami ket nagpaalay di rabi eh. Ket kunana no kanu ka sa pulamit puunan para iti talon. Ibagami la kanu king kuana. Agpautang dito yung asawa na 5-6. Ay saan? Awang kanu tubo na. Ket saan kanu gayem nga agpapautang dito yung asawa na. Ngem willing da kanong agpautang kada kami, nga awan ti interest na kasinsin. Ay bayaw. Huwag ko nami Gumatak man ti kuliglig ko. Tapno na laklaka mo lang ti agaradaw. Traktor ko nami pe angem. Nangina mo ti traktor na ti uri kuliglig la kuma. Nasayat ano kasta? Wan. Damdamagin nga ron ni kasinsin Delilah bayaw. No kaano man nga pumasyar dyan, bagana ka no nga mapan pumasyar dyan balay da kasinsin Delilah, di kami pa'y napan. Ikwa, ijak man na mo ni Mariana ta. Di namot pa'y baga ngayon kami dyan. Wan kayo to, bayaw. Nang tidapay ti, nang tidapay ti bagas. Nakadubagas mi ko nami ang nang tidamal ta. Wan, nagadugahan ti naapid da. Gimatang gayam ti daga da jay Indiano dito oy. Di mi amaw. Talon da gayam da jay patalon da jay bangir nga di babae ti turo di jay. Di daya. Mayat nga da. Oy nasaya at da gayam bayaw. Iso nga bagam to ni bayaw ay ni kasinsin Mariana ta. Mapantumot pumasyar ket day. Sang ka ibaga ni kasinsin Delilah di rabi eh. Ay nasaan ka nga mapan Delilah anak ko? Aging kukunala dagita pampambarang da.
Ay, baka agtaray kit nga kapitan. Anya? Naku namon nanang. Patsimot. Naalukoy na trick na. Hindi nga kasinsin ko. Kat, dayta nagpapainom. Siguro akit ada, masapol na kadakwada. Wano saan, iparambag na nga kwartadahan, taagpautang da kanupe ngawan interes nan. Unay mo digito yung aginan. Nang rugida manan. Ang bagad kaya, talaga ka di nga di mo kahit timapan pumasya rin saan ko nga kayat? Ta sigurado nga panagpampamarang amin. Dagit nga aramidin di nga Delilah. Wine, saan ka nga mapananak ka? Imalamot laki ni Jay nanang na dayjay nga Delilah. Ano, kasta, mabaling ka din nga sakti mapan, tayo nakmamot ka kasango ida. Tapno mamamok mo, di kita kabagyam, nga daduma. Ay, nasaan ka nga mapapan? Deta di mo aramidin, badong? Anya? Api ka iparitan. Api paritan nga mapang, aw mo ti, basol da kanya, kung aw mo ti naramid da kanya kamadi. Kit uri pa'y asawa nak. Kit apay, da ka din aramidan da nga madiging ka. Ay na, imbagbagak mo't keng kaidin, si Kabadong. Dakas dagi nga pamilya, dakas di nga kasinsin ko. Ay na, mamatmati kayo mo't kadayjay. Uli kayo. Himbag pa'y di bayaw. Pinautangan da di pagpunan. May kumamat no, makautang mat ni Delilah kada ay ni Mariana iti kasinsin na. Manayo ng kumamat di iti gamit ko iti pagtalon. Tapno sanak ka kakaasi. Manayo ng kumamat at italon. Na pride tumot kami ti asawak. Speaking of asawak, isunawad di yung masitig. Umay mo dito. Badong! Aparta ka, may ka dito. Badong! Abay! Badong! Ninanang! Anya? Api ninanang! Badong! Ninanang! Api ninanang! Naatake ninanang! Hintay taray sa ospital! Anya? Hinta ka rin. Kumusta ni nanang? Delikado ka na no, saan nga masigod no. Ma-opera lang Anya? Kasi problema, makasapulan ti dakilagatan, pangalaan tayo nga rod. Masapon nga ma-opera ni nanang, dagayam sakit dakat dagayam sakit ti puso nakit no saan nga ma-opera baka matay ni nanang. Manoy ti masapol. Dakilagatan ti masapol. Ay. Umit nga turnong tabakit. Ipadasim ti mapan bumulot ka digiti kabagyam Pinadas ko. Imo na nga di mauasak idjay. Napanak ka digiti kakabsat ni nana nga daduma. Napanak ka digiti kakasinsin ko. Nga nasingid kanyak. Kit? Pasigmat ngawan, di may dada, may pabulon da. Tapapada mati ka bibiyag tayo. Ni kasinsin mo nga Delilah, napangkakadi masidik king kwanan? Ay, hindi kaya ti mapangking kwanan. Anya, kabagyan mo ti suna. Sigurado, apaman nga naamuan na, tinapasamak kininanang. Sigurado nga, madanagan mo. Kaya ti tumulong. Diyak kaya ti agpadulong king kwanan. Anya? Ano mabalbalin ni nak sa bali na? Inka man nagdiskitar ka di kati amamong. Sino kumakorti amamog dito Halos amin nga amamog dito kabagyam. Kit na ko naman nga napan ka di kati kabagyamon. Bakit? Napatig ka di king katbiyag ni nanang mo. Iwan ala ka, diyak ka naman po kaw ni nanang. Nukasta, tilmunim ka din taparid mo. Anya, tikit mo kasawin. Kit ingka umasidigin akin ni kasinsin mo nga Delilah.
Abaring no damaitid na. Ket sigurado nga tumulong king ka. Ta tinulungan na gayam dagiti dadto mga kasinsin mo. Ni, nang ted kanopay ti pagpuunan da. Anya? Diyak kahit anyan doon ti masaunan. Nga, anya? Panunutin pala dada? Ti amok man napatig ti biyag ni nanang. Uwan agin, baka nanton nga ti ay na, bakit? Ikatim ngamin iti panunut mo dahil nga panunutin da, ti panunutin, ti biyag ni nanang. Kinwiling damat ka tumulong. Pride mo la dahil ta. Gaputa, tay tao nga pinerperdim, nga pinadpadakis mo, ket iso, ti posible nga makatulong king ka. Awan ka di ti amo man sa awanen. Isulaan ti ambok, nga makatulong king kan. Agad adaking ka. No pairalam data pride mo, isaganam mat nga rod tabagim. Ti posible nga mapasamak kininanang mo. Ay, saan nga mapalin? Saan nga mapalin? Kakasimit ni nanang. Lukas ta, ingka nga rod umasidig kinakasinsin mo. Kuyugin na. Ito na. Naisot kayat mo. Digin na nga rod. Nabang aran ti asawak, idi ta inarakop ni Delilah kasinyong ket iniyawat nan dete kasapulan para iti operasyon ni nanang. Makita ti panangisakit ti asawak iti inana. Tanaaramid na nga tinilmon na ti pride na. Naaramid na't nang tilmon ti pride na para laeng maispal ti inana. Ket ti tao, ti kasinsin na, nga nabayag a panawen na ginurgura na, pinadpadakas na, pinerperdi na, isumalagayam ti nakatulong keng kuana. Isumalagayam ti nakatulong kadakwada nga agina. Isuda nga agina nga umapapal, manggurgura, kedi Delilah. Ket siya, naragsa ka na kasinyo nga nakakita ti asawak, nga nagbaliw ti galad na. Ngamin, tinam na maigidihan na nga maaramid ti agpatulong iti kasinsin na. Ang iti kastang inaramid na, naku nakitibagik adapela namnamang agbaliw ti asawak. Naispal nga rod ti katugangak a babae kasinyong. Akit mangnamnama akmet. Nga gapo iti napasamak ket pati ti katugang a babae ket agbalbaliw met. Agbaliw met. Ti trato da wenno agbaliw met ti riknada iti awan mo ti aramiden na nga madi nga kasinsin ni Mariana. Angem nagbiduta kasinyong ta idi maimbagan ti katugangak awan mo ti nagbaliwan na. Ay na, nakaw, nasisiyaat ko malaengan nga nataya kon. Ay na, saan king agsaot kas tananang, bayam tabayadak to day nga utang. Ay na, sigurado nga pagsingir nan to day ta. Pinilit naklang amin ni Badong nga matnapan imutang king kuana. Tamadanagan mo, nga, nga matay kayo. Anya? Pinilit nga. Agpaiso mat. Pinilit naklang nga mapan umutang kini Delilah. Tapno no maispal ti biyag ni nanang saan ka di? Ay lakit agyaman akmad, Badong anak ko, ti panangisakit mo iti biyag ko. Ngamgas kunak, nasisiyaat ko man no impat natayak latan. Kaysa kasta nga ada utang nga naimbaganakam ko kaday nga Delilah. Anya? Keket yung pa iti matay nanang? Ewan Ay na, unay mo dito yan. Nala, agpapigsa kayo nanang. Tasyak,
agdiskitarak to ti pagbayad ko ti utang ko kaday nga Delilah. Anya. Ti amok no nagbaliwan dagiti nga agina. Angin. Kaskas di mo lata ti galad da. Manubulan ti napalabasan bakit? Oh, apay. Awang ka diti panggap mo? Ngagbayad iti utang? Kini kasinsin mo nga Delilah? Ha? Api ngagbayad kat saan ba't ngagsingsingir? Ay na, saan nga agsingir tanam na main na nga kusang ngagbayad ka. Ado ti kwartada? Agbayad tunad kwartak. Tati ko na akon. Gabutasan nga agsingir, di mo bayadanan. Idinto nga damot ti impaigim ko nga kwartak ang kaidi ko, di nakalako ak iti apit ko. Nangipanam nga ron. Kit ingatan ko kadigati kasapulan dito Kun may indulin ko. Dadan to makaot na da pagkasapulan. Kit imbagak mo't king ka nga mangala ka di tati ibayad mo. Ipaunam. Napiyala nga magiskis sayan. Ay na, Diyos ko, ayahan da nga kasapulan di nga kwarta, taado ti kwartada. Patsi mo di nga kasinsin ko. Proud pa'y nga si uutang ak latakin kwa na. Siguro, isot ipang pangas na, kadagadi kakabagyan mi. Nga kesyo kastoy, si uutang kanyak ni kastoy, ni Mariana. Idi na ospital, ni nanang na, kung kunana siguro na. Alakit gundawayak mo't adet ang araramiden na. Anya? Sigurado ka din nga kasat isistoryain na. Kita sigurado takas tangaron ti ugali na. Uray ka maten Mariana. Diyak lang pagarup nga na. Nalabes una yan, deta kinadakis mo. Anya? Api nga siyak ni dakis din. Ay si kabadong ever since kontrabida ka. Manibod di adda na nga Delilah. Kanay nakakongkontraen. Kurso na dam sama ti kasinsin ko. Anya? Agatap ka pa iti kastan? Katagpay sumet. Basta may papan ka di nga kasinsin ko. Kontrabida ka. Kontrabida ka kanyak. Ay na. Maturugak malaingan. Tabaring no makapanunutak into no bigat. Baring makapanunutak iti nasayaat. Anya tikit mo sawen. Awan. Maturugak kaon. Siya konti mababain kasin yung tunggal masabat ko ni Delilah, wenno ti asawa na, wenno dagiti daddo mga kakapagyan ti asawak. Kasla nagbasit ti panagkita kiti bagik. Ibain ko unay ti nakaikamangak kasin. Ang mawamat ti mabaling ko. Ta si aasawa akmet ken ni Mariana. Inaramid kon ti amin tapno agbaliw ti ugali ti asawak uri ti asawak latan. Sana balid di katuganga kon. Ta managsakit di katuganga. Awan namnamanan. Baketen narigat nga isuron. Ngem ti asawa kahit kulaunay ngagbaliw ngem inaramid kumeten ti amin ngem awan latta. Awan dakay man ti pagpabalakadak kasin anya trumbeng aramidek tapno no mapagbalbaliw ko tinaalas ti ugali ng asawak. Ang imtimot pagsayaatan na ti asawak. Ure no kasta nga ibain ko. No makalagip mayat ta mekos mi. Iti kalabes laeng kasin yung nabuya ti asawak deti kanta nga photo love song. Ket nakapanunot inaramat na ti photo love nga application. Ket isot pinagbalin na nga profile pic na. Tapno ko padada karon nga napudaw kay ni Delilah. Nagaramat ti photo love. Tapno no ti kasta maipakita na nga napintas kanumit ti pagbalilan ti asawak. No lakid dia da kwartana nga pagpapintas na, pagpaopera na, pagpaderma na.
Ay na, anya dayta nga panunuteng ko na. Katagpay sumadlakay. Kitaem, kasta kumat kinapintas ko no laeng bakdang tayo. No baknang kalakit makapagpaderma. Siguro ije Manila napan nagpabiki belo wenno napan nagpaderma dayje nga Delilah. Eh katalagamit kita ma. Kasta kumat kakinis ti kudil ko. Kasta kumat kapudaw ko. No adagluta tayon, ang jak mat afford. No napanak la ko no baknangak napanak di Manila. Uno napanak di abroad, napanak nagpaderma, amumlata na, nagpapintas. Oh, kastoy kumat kapintas ko. Uwin ka din, ay na. Ken may sapay kasin yung inaramat na pay depoto lab tapno no saan nga mabigbig nga isuna dayjay. Tapno saan kano nga mabigbig ni Delilah, tapno saan na malagip asingiren, te utang na. Ay, Diyos ko aya. Nula mabalin nga ipadawat ti asawa ka sinyong, kit ipadawat ko kuman, ure dito yung live streaming mo. No adama ngayat, itid kun, angin madimit mabalin. Dahito iti pakasalita ka sinyong, kit dahito launay ti parikot ko. Adda ka di pinamnamang agbalo ti asawa, anyat aramidek. An-anusak ka dilatan ti asawa. Wenno panawak ka din. Ta sumapulak laeng iti sabali. Sabay ko makasinyong kadadaray bati nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag dahil ka pakasalitaak. Yet more power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, Badong. Ay, thank you so much, Badong. Di ka imburay nga pakasalitaam. Ket sabi ko mata makaana ito digiti balakad nga manggigam nga maibasa. Manipod ka digiti viewers tayo nga nakangig ka dati nga surat mo.